kum sang kha changa atanga sang kha jare edi chobor vela India ram tu British mi te chin chi dana tanga lan dan chuan kho chaklam atanga lo tatlam saber ta chu fen ngau nam hote annia ho hian an khua nam peng ming dang dewin chon chhim te loi mun ti te nan lo khua manai thil poi mo sang sang lungphun lian tak tak te chura fari te chong chilika mura puk le sikui lung te le thil poi mo tam tak champhai le chevel rama te hian a omani kum sang khat zare chungni pasari January ni somni khata British sipai Lieutenant Colonel T.S. Lewin and Mary Winchester alak let nu khan Champhai hi British sarkar waya omin British sipai captain Cooks Lee chuan British nampuan zar chu isong pasari February sang khat zare sari pahnia Champhai a phun ani sang khat zare sari pa sang khat zare sari pahni February som period khan General Brocher lekha DC Edgar ate chu Champhai lokalin remna anon siam pui bokani tikhan a Champhai history tlang pui chu soi tamai ta ela azong soi don chon soi tu atam phok moya tin ziak then khata alan danin tun a Hnahsin Kut kan man mai turahi Champhai alo khen dan alo om dan ziak then khata alan dan chuan sang khazariat sum sari borvel khan sa phawin an mun ma chaina Hnahsin hi an lo mang to a chu ta tanga Hnahsin i Champhai muna dar chhoni in an ngai ani Champhai leilet hi sang khazariat sum borvela British lek shoina noya sim tran ani bokani kan malo ka hian October ni som pali tang ni som pasaria hian Hnahsin Kut atum ni nang Champhai Nature Conservancy ten Hnahsin Kut Champhai a zotlang field a buat sai ani dona e huna hian in buat sai na sang tele a Champhai mun te po kan lo ti lang zeu to video masalama te tu huna hian a Champhai chhunga le Hnahsin munate Hnahsin mun sang an buat sai na tele mun ma Champhai le tele Champhai moi na te kan non ti lang le dona video kan on chop le don ani tikhan kan clear chunjom zel donia